Sanibonani, igama uNkanyiswakazi Misibongo. Bafo, ususebenzile-ke manje, wenza umsebenzi omkhulu, wayithola inamba kule thekeni akade ukhuluma nayo. Sekumele wenze njani-ke manje? Okay. So, ngiphethe impendulo ezokusiza ukuthi okay, uwina kanjani-ke kuleso simo. Okay, ake sithi inamba uyithole namhlanje. Ukuthi abantu abaningi ngiyazi baye benza amaphutha ukuthi okay, usetholile inamba umuntu usejaha ukuyifonela ingane useyi-WhatsApp nje very same time bese bayazibeka abantu uthola ukuthi sebeyayisola manje abazi ukuthi kumele benze njani. Umuntu usehamba ayothenga imithi le. Into e-wrong kanti aba-understand ukuthi yindaba noma kumele benze njani. So-ke lalela-ke into ekumele uyenze. Uyithole namhlanje inamba, right? Okay. Awuzuyifonela, awuzuyi-WhatsApp namhlanje. Uzolinda liphela usuku la namhlanje, then ngakusasa-ke ngabo 6-7 because lapho uzobe seqedile ukupheka, mhlambe kuzobe sekuqediwe ukudliwa, esenzile nje izinto zakubo zasendlini. So mhlawumbe uzobe buka i-TV ngaleso sikhathi, but uzobe engasabhizi kakhulu noma eselungisela ukulala. So ngabo 6-7 lapho-ke uzoqala khona uzomfonela, ungam-WhatsApp because awukwazi ukuvela u-WhatsApp umuntu ungakazi ukhulume naye. Okay, ukhulumile naye but akakwazi lo muntu. So ungam-WhatsApp because kumele akujwayele kuqala because WhatsApp bese avela ayakuziba athi oh wena loya, okay, bese uthi uyakhuluma naye akuzibe kanjalo bese uphatheka kabi. So wena ungam-WhatsApp imfonele ngabo 6 noma 7 uzichaze ukuthi okay uloya guy uhlangane naye emall noma erenki noma kuphi la nihlangane khona. So-ke and futhi ungalast more than 3 minutes because kusayisikhathi sakho sokuqala. So iba quick fethu uthi 1212 and then uyivale ifoni. Ungasho ukuthi mhlawumbe ufisa ukumbona noma ufisa ukuthi nihlangane nini. Ungasethi date ngamanye amazwi, ungayisethi date because uzokubuka sengathi uguy uyinsizwa enxaniwe. Uyinsizwa enxaniwe ngesingisi abathi u-thirsty, uyabo. So awufuni ukubukeka njengomuntu onjalo. So mhlambe ngosuku olulandelayo uphinde umfonele-ke lapho useyakwazi uzi-introduce-ile kuyena, useyakhumbula ukuthi okay uguy nje kanje kanje. Mhlambe inamba yakho usayisavile, mhlambe akakayisave. So the next day elandelayo usuyamfonela futhi ngaso leso sikhathi ntambama ngabo 6-7 ntambama sebusuku lapho. So-ke lapho-ke nakhona last more than 3 minutes. Lapho-ke usuyamtshela ukuthi ungafisa ukuthi umbone angaba nini free ukuze nikwazi ukuthi nibonane. Mhlawumbe uzokutshela ukuthi isikhathi angasithola nini, ngoLwesine, ngoLwesihlanu, ngoMgqibelo noma nileso sikhathi azosisho, then usuyambona-ke. Simple kanjalo. Hayi ukuthi ujaha umuntu ukuthi WhatsApp uzozibeka mfethu bese ucabanga ukuthi ikhonto e-wrong ngawe noma usuhamba usuyofuna imithi manje ozoyidlela iy'ngane kanti wena unga-understand ukuthi kumele wenze njani. Faka nje i-airtime mfethu, thenga i-airtime ufone, ungajwayeli uku-WhatsApp because WhatsApp mfethu baningi abantu abam-WhatsApp-ayo for sure. Akuyena owokuqala and kunamathekeni uthole ukuthi ayathanda ukuthi abe nama-messages nje angafundiwe awu-50 mhlambe. So nawe uzobe uyi-51 because ujaha uku-WhatsApp, umfonele. So mangabe usumfonelile-ke ngaloluya suku olulandelayo njengoba kuchazelile susethi date-ke lapho. So mangabe engafuni ukuthi nibonane, so ayikho into ongayenza, akafuni. But-ke wena-ke mawenze exactly njengoba ngichazile ukuthi the first day uzoliyeka lidlule, then the following day uzofona ngabo 6-7 lapho uzichaze, uzi-introduce, umkhumbuze ukuthi okay lo guy sihlangane naye somewhere, mhlambe emall, erenki, esitolo, because iningi indawo la ningahlangana khona. Then useyakhumbula ukuthi ubani wakabani and then the next following day uyamfonela usethi date naye ufuna ukumbona. So seniyabonana-ke, niyabonana mhlambe epark noma somewhere la nizobe senijwayelana khona-ke. Simple kanjalo mfethu and lapho kuyobe usuyithatha nawe-ke usuyibhekisa la ungayibhekisa khona-ke. And futhi uma ukuthi uyahluleka khona amanye videos ami la ngichaza khona ukuthi esimeni esikanjalo kuyaye uqhubeke phambili, ushone kanjani phambili. So ngiyathemba ukuthi uzwile mfethu. Chap.